Mi u Visokomu imamo 2 lijeka za koronu. Najuvjerljiviji primjer su naši tuneli Ravne, gdje smo kroz 15 godina posmatranja, kroz naša svjedočanstva koje često snimamo, dokazali ne samo da ljudi liječe kod nas gripu, da liječe prehladu, da liječe infekcije, da liječe sinusne upale. Za piramidu sam čula kad sam ukucala na internet liječenje u piramidama i tu sam otkrila tunel Ravne. Dobro. Kakav ste problem imali, šta ste? Imam veliki tumor u stomaku. Hvala, najljepše, šta biste drugim ljudima preporučili? Apsolutno da dolaze ovdje na liječenje. I tako nekoliko dana promukao, onda sam počeo da kašljucam i na kraju da kašljem. Nekoliko puta na dan bi se zakašljao, ali to je postalo kontinuirano. Iz druge polovine avgusta ušao sam u septembar, supruga Sabina me zove iz Visokog i razgovaramo i dogovorimo se da slikam pluća. I odlazimo na snimanje u privatnu kliniku, prethodno vadeći krv i radeći analizu također u privatnoj klinici. Odlazim u vrlo moderno opremljenu kliniku, privatnu kliniku koja ima CT aparat. Semir Osmanagić poziva naivne i bolesne da se liječe u tunelima, a on se liječi u privatnoj klinici. Ne vjeruju mu više ni pratitelji njegovih stranica. Izdvajamo nekoliko komentara koje nije stigao pobrisati. Bravo Obmanagiću. Zar tuneli ne ozdravljaju? I da li ste za povišene dedimere uzimali antikoagulante ili ste ih liječili negativnim ionima? Zašto, doktore Semire, ne odoste u tunele piramide da se tamo izlečite kao i sav ostali narod? A Semire, jesi li išao u tunele, ništa ne reče, da li su ti pomogli? Sad ne mogu a da ne upitam da li bi pomogli negativni ioni u tunelu piramide. Gledala sam onu mladu ženu koja je došla u kolicima, pa se sad pitam kako nema sjedenja u tunelu za ozdravljenje. Iskreno dosadan si. Čujem da gostovanja ovi youtuberi naplaćuju i do 150 eura. Ovaj je sveznajući prevarant. Neka ste vi brzinom svetlosti uradili 2 CT pregleda u kratkom roku, vrlo je ljekovito. Nije u redu da govoriš kako štapić ide do moždane tečnosti. To ti ne treba. Umjesto toliko glaprdanja mogao si iskopat piramidu dosad. Kad će YouTube zabraniti ovog šarlatana? Otkud ti kod doktora? Zar se nisi mogao izliječiti negativnim ionima u piramidi? Reče čovjek koji tvrdi da se u Visokom nalaze piramide. Usput, anatomski nije moguće dodirnuti moždanu ovojnicu prilikom uzimanja uzoraka iz nosa za testiranje na COVID. Nisu ti se obistinile priče o velikom zatvaranju. Puno se ti nešto pregledaš ako fol nema covida. Dakle, da zaključimo, tuneli ne funkcioniraju, negativni ioni ne funkcioniraju i nije sve samo teorija zavjere. A samo Bog zna koliko se u međuvremenu posjetitelja u tunelima zarazilo, kao i slavnih koji su prošli kroz ciklus Semirovih 5 pitanja. Šta ćete vi za svog života još otkriti? Pa nakon sam otkrio najveće piramide na svijetu i najstarije i energetske mašine, revolucionarno.